Demtu sinzi Trump ki rangi ki thokpo Stephen Witkoff ki shaku ki mixe kuzabla demyo base. New York ki sakang ki maze da bo khoni wudu kapsu Trump la gyab yonan ge shikre. Demtu sinzi da khong war delam nyibu yobati ngagu tu pendo yonjure je gyayun sungyob lobdun ki yeshiba Alison McManus ki jodu. So as Witkoff does need to be traveling, to be meeting with foreign. Witkoff ki dushu che de chige ki kuzabda guti lunje reba tube kabla jigo da nubashi lebjutang sinzin ki tsap che de kamyon nange shik chaju yimbaden dende wanshu yobashi chaju re jijudu. Will have that sort of authority in those settings. Nga luchida nga par Qatar tu Witkoff ki Gulf soku gegabsu shungda gerki songle kham nyamje che de benjo pege tambar nga junadu. And I sense it in Qatar. I think that Nye Qatar la chonang khandashi chungsena konzu benjo de zowo donum da solang rigla tengidu wengya konzu yugo chong gyachiro dongdu Qatar ki jongka ni halebi yagodu tenda yona ngagudu chilo meje ken yuju mari jujudu magnificent. Who wouldn't come back to this region? Witkoff ki shungi lengen jubjuru ari tem tardu Gulf chogu gi gegab na sakan chonggi kenja kha chigne marzi chiden chegu chasibse It's absolutely something that is a great concern. Songle deka ge minasor kone topdu sosu gerla keben topdu ta nyamdu kosu da nyebu yebe gegab berna Gulf sogu gi gegab da bur keben topdu tömö da chagen josibse tenda chadu ledun ke chelu gi phangrim da keben tönyer gi chane khanda chaju redam chi thwadang Tadu Masad Boluski Trump ki chedu Arab ta gisha nedun ki lobdun ba gemba nanjuredu Koni demdu sinzin ki pomu Tiffany choge balare Lebanon ki miri ki ariwa chomba kongi Trump la wosho gyadu topjur gyabju na yobatang lakbar tu gepam la nenga tube ngade Michigan ki Arab miri ki ariwa chone gyabju se yobare Bulusni Nigeria nang töge langgoda sute tüje zongkengi songle kangi genzi shikredu Koni Lebanon ki changcho chongsep kafar akai ishu kimsang shikna gebatang arir salon jongdu Ngalor Bulus ki Lebanon ki nedan gengi chir payudu drotu masonji judu Trump ki gisha kugi minasu donglen chegebe nedun mangbu cheju yembe Israel ki mutudu Iran ki gyabgyo tobe Gaza da Yemen ki sogde kala zingshi yobre Iran ki duten leshi gyagi dong shimba Syria ni siwan gerjebe wangyu warne tarzam yimba Israel da Saudi Arabia ni ki delam günde suyu kenge shigyan yobre Michael Levin ki tambe nezuti pabju da nyandu shuken sunam yanzom yen